Ja sam Sanja i želim vam predstaviti moju gošću i program Sastavi se. Ovo ovdje je Jelena. Ona je mlada majka, pravnica po struci, žena koja ima jako puno obaveza, koja je imala velike izazove i ono što se meni kod nje sviđa, ona se s njima i uhvati. Čućete kako. Podijelit će iskustvo sa programom Sastavi se, a taj program inače uključuje, najkraće rečeno, reset mikrobioma crijeva. Ima dugoročne, odlične posljedice po cjelokupno zdravstveno stanje organizma. Znači, Jelena je gost koji ima rezultate. Tako je, Sanja, hvala ti na ovakvom lijepom predstavljanju. Drago mi je da mogu sa vama podijeliti iskustvo nakon odrađenog programa Sastavi se. Zašto program Sastavi se? Ovako, meni je dijagnosticirana hipertiroza, znači ubrzan rast štitnjače. Hormoni su mi bili potpuno u neravnoteži. Uz to napala me kandida i bila sam bez potpuno energije, znači da mi je najmanje uzborica predstavljala velik problem. I kako si razmišljala? Dvojbe nisam nikakve imala. Odlučila sam, nisam htjela koristiti sintetičke preparate, hormonalnu terapiju. Velika želja mi je bila postati mama. I eto, sa punim povjerenjem sam krenula koristiti program Sastavi se. Kad ti je predočen način na koji se program provodi, znači ti si neko kome je predočeno program od 90 dana, jer je trebalo malo više vremena za uravnoteženje, predočene su ti cijene, sistem, prehrana. Koje su bile tvoje prve misli vezane za program? Nikakve dvojbe. Odmah sam krenula. To je bilo to? To je bilo to. Tražila sam rješenje, u najboljem trenutku mi je to došlo i... Kakvi su rezultati? Jesu bome. Šta smo sve riješili sa programom Sastavi se? Nakon odrađenog programa, ja sam prštala energijom. Znači, više uzborice nisu predstavljale problem. Kad bi išla na planinarenje sa prijateljima, prva bi bila ta koja bi se popela. Raspoloženje mi se popravilo, koncentracija poboljšala, smanjila mi se želja za slatkim, ali ono glavno, najvažnije je da sam uravnotežila hormone štitnjače i ostvarila mi se želja da sam postala mama. Bravo, evo ako vam se sviđaju ovi rezultati, komentirajte, lajkajte, pošaljite nam srčeka, jer Jelena ima i poruku za vas. Svi koji imate uneravnotežene hormone, prihvatite program Sastavi se i pomozite si sasvim prirodnim putem. Ne dvojite, krenite. Hvala, Jelena. Ja se još uvijek osjećam kada sam metla u